Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakenhon Shillong Lajong Football Club kala Pynliem no ya ke Nongrim Hill Sports Club. The Lajong lakaway. Haka lempung ya kob lakai football jong ke Shillong Premier League 2019. Kas lempung ke bala pelong da ke Shillong Sports Association Hajen Stadium Shillong. Haka jekon ke bala long haka arpa pratrik mentau nailar arajar kat kendai. Haka ni ke jekon haka ni ke sengi. Haka kelas step ke Nongrim Hill Sports Club kala yak ban penki ni kong ya kejar. Haka minit ke balai puway lengba u alam kongwer. Hendai tang hadian kat tu kat ni minit ke Shillong Lajong Football Club kala la ban perpai kala. Yak ni ke sigol lengba u kan star karshieng. Haka jekon haka kala miet pan ke Shillong Lajong Football Club kelayak bantap saar gol lengba ke penalti kata haka minit ke bandri punyau lengba unwarem Mahesh Singh bat uprangki buam haka minit ke prapusan kat ba ke Nongrim Hill Sports Club pan kamshem lala syo ban penpa yakini ki argol namar ke jekon haka kalamiet hadian ke minit ke bandri pusan kani ke kenhon kelahak banyakon no hamadan tang khandai ngot kirang ilakai namar bau Raymond Sutnga bapong ya ke jersey number san bat uleni Paul Kurba ubapong ya ke jersey number khatsau kila syabe no syabar kamadan hadian be kila yo ya ke red card.